Testing. Yeah. Mo fo na fatalo fatu sa mo ai. Ya ai mai se o pa anga to tino. O le tatou por kalame o le tama o le vasa. Manat fo i o le ua. Pa a sifo le mamalu o le atunu o e fai taulanga i le tua. Ia fiafi. Ia e pe o sa moa. Ia ua mai a fo i au ngā luenga sa whenga ai. Whenga i eilo tau pa ia malo tau mamalu. Ia ua lava le sa ili ngā malosi. A se whaasiri ngā malosi foi. Ia ua re tau singa o tātou a inga male ai tau malele. Ua re tau singa o tātou a inga i Samoa. Ia mai tari tonu ale manatu o tātou po kalame ia. O lo o manuia lo tau pa ia ma lo tau mamalu. Ia ua re tau singa le tua le rei aso. Ma lo so i fua manuia. Ia, ma lo fo ile langi mama. Ia, ma lo ta puai. Ia, o le tala masani o le tātou po kalame. Ia, ele iase me ele uma a. E ia le amatanga o mea, e ia i fo ilo na wha i unga. Ia, ole ne ia fiafi, ia, a ole i. Whaatala no ina fo i se mata upo o tātou po kalame. Ia, e manatua sa moa o sa mo whainga tae. E le tu e tau tapu e ina wha ala au tuto e se leo na po kalame. O pa ia wa umana tu mata manga matu lau pua wa whaata oto fo i au se ala ua o. Ia, o mamalua sa moa mai lava i le vavau. Ia se ia o lava i le te aso e fio mai le tātou wali i whaola. Ia i tātou nunga o le porkalame ia e no ua whaatini o mana ia ma tau sala. Ua le fua lafo ma le whala e lafo i luma. Ia o to uli ma to au o le atu nuu o la rātou mta whaioi ma le whatu a inga tausi lea. Ia e ave ia le nei e mano mātango fia ia e whaatalo whalo ia tuari tātou porkalame fo le nei. Ta mo le vau sā mana na porkalame ia ua lau whaasau saunga i le nei e fiafi sa moa. Po fea lava se tafa o lo e maua mai a tātou porkalame ia e whaatalo whatu. I le suafa manu malo Jesu Keriso lo tātou o li i whaola. Malo lava le soifua manuia, malo le langi mama. Ia ua pale fo i le nei aso i whenga i e au mga aluenga. E iu lava ona e whaisi vala vala ma le ese o taimi so se atu nu o lo tātou iai. Ia e maise le taimi leo o New Zealand. Ia ma Hawaii, ia ma Amerika. Le ngata fo i leo nisi o vaenga i taipe o Saudi Arabia e masanina na mai moa ma whaafonga mai tira sila mai nisi o tātou paanga. Ia, ole ese senga le whaisi tele o i tūra ese. Ui lea. Ia a whai o le maua le malosi ma maua fo i lea vano e mai moa ma sila mai. Ia, whaatalo whatu tātou pokalama. Ua tu nevo le fiafi. Ia te o tau. Ia a lea ua luas fulu e te aile iwa i nisila. Ia whaatalo whatu tātou pokalama. Whaatalo whatu fo i. I le pa i o le au whainga luenga i so se te o vine o lo asu le puvai o le ola. Ia ua lava le whaatau mawhalia o sa mo i so se vaenga le lololang. Ia ma whaasino tātou tangata i le atua mo nala. Whamalo i la au tunga luenga whai lo tau whita i tunga. E le ngata o le whaasino ala e mo tātou tangata i le atua mo nala. Ia a o le tatalo whai pēa. Ia o la au tau mata whai oi lea. Ia e le ngata foi lea, ia e whaatalo whatu foi. I nai tu asina sina. Ia po o maua le soifua malo loina, po o whea ngai foi mo mai o le tino. Ia whaatalo whatu nei, ia whiawhi lo tau pa ia ma lo tau mamanu. Ai siri lava na whaapitoa le whaatalo wha le polkalame, ia i paanga tō tino lava o.
ale tama o le vasa. Awa o tau lava ia o loo lango lango. Ia e mai se. O loo tātou maua pēr maafutanga I lunga le ea. Ma pēr au ngā lunga le ea. Ia e ala I le whaasoa. Ai po a lava ni Port Kalame o loo whaasoa. Ia tātou Port Kalame. Ia ua. Lau whita whaafonga. Ia. Mana tua fo. O nei Port Kalame. O le Port Kalame mawai le ata. Ia e mawai fo I manatu. Ia e whaapena lava. Au mai ai watu. Ia a o le whaai unga lava le aso. E pulea o I lau whiriwhiringa. Ia e wha mālore pale. Mālore tau atai. Whaafitai lava I lau taulanga langu. Ai mai se lava I mea ia ua whea lua I atua I Samoa. Ma ni sila voi nei. Ia le toa te leo paanga le Port Kalame. Ia ua mawhai lava na susu. Ma fio mai, ma maliu mai, ma whaata lofa mai. Ia o se e mau ai le whaasiri ngā mālo se le whai Port Kalame. Ia uta manatu a o iari tangata o tau manatu mai ai. Tau lava o lea ia o Port Kalame lava tātou te vai. Ia ua vea lava ma Port Kalame wa mawari tātou maafutau. Wau tau sila fia ia o ma le tala noa. Ia ma le whaasoa o lea lava le mata upu. Ai pei lava na o tā ua. E le o mata upu o mai fia fia ia tangata O mata upu e fia fia ia istangata. O mata upu e irikaka ia istangata. O mata upu fo i e whaalua whesasi e mawhau istangata. Lono winga. E le tutusa lava mata upu I le aso ma le aso. E le o se wha moe fo I na ia wha tosina I lau wha fonga. Pe te fia fia mai I le Port Kalame pe le ai O le wha solonga lava I o le Port Kalame ale. Tama o le vausa. O le tā ua ai se au ngā istangata e totasi. Ia o le mea siri le nām whaafitai. Ma vi I ai le tua. Ai au te tala no so o pea I le Port Kalame. E le ai se a nganga o le Port Kalame. E whaatosina mai o e sesi a awala a tātou tala noi mea whaaporkiki I e whaatosina mai o I le mea le alu I le Port Kalame. A tātou tala noi mea o a onga, mea whaale a nganuu. Po mea foi fa e kalesia. Ele ai se nganga o le Port Kalame. Mana tama o le vasa. E whaatosina mai oe I le mea leo te taofi I ai. Ele ai. O le autua o Port Kalame whaapenei. O le whaatalatala noa I o matau. Ia. Ona au mai leo ni o tau whina ngalo. Wa pe ona o ta ua le amatanga. E le tutusa uma whina ngalo tangata. Te masalo na mafu anga fo lea laina fatu e to ina le upu lea fo uta tonu iai. O sa mo lea tunu e wha malia ngata. Ia poso se tangata le lalolangi because every different issues and opinions we don't come into the same conclusion. Ese uma conclusion na tangata. Ile mata upu e troa ia le foi Port Kalame. Ia po le ale isu e tala no ina. So ai o le mea tāua, pe ona o tāua, e au ngai whai maa o onga mō tātou. Awa e le fosi nā tu le Port Kalame, ia la ua whai unga maloufi na ngana. Ia au te manatu fōi. E te lea na misi a te au Port Kalame, au te fia whaatalo whanatu i. E le to o tele na wau o na yo ua hinga o le u te iloa, au te awa e uma Port Kalame. O te goes through I comments, ia mo ko loile ia ole tele ale muli mai. Ia fatalo fatu yuso mo to fa fine uncles ma aunties ia tatu tau aing. Na o to si sila mai le ngata ile o tangata o matongu O lefta o malama fo I. O le fa pe lava. Ayanga pa ayanga pa nga to tino al Port Kalame le ai. Wa vela ua lule sa mo le kwa fo mai. O le to tele o tangata o nuu mafia. Ia mase lo ila I jo matou nuu ia sau. Ia e momoli atu le whaaftai tele tupu mta mali. Ia le pai o a ingu msa la fai oe. Mo whaintala no mai. I le au ngā wha nei Port Kalame.
Ia whaatalo whaatu, au ainga, ia. Po whea lawa le tawha o e whaafonga mai ai. Ia maa lor soi fuamnuia, maa lo foi le langi ma. Ai au te manatu. O le lor me le po o lor me le pele. Si fa mal mole lava au le am te le tato pokola. A foi inisi o le ilunga le tato YouTube. Pe ma faina comments mai. Ya, po o wek aku le tato. Inge i mea nge wasanga alua tato pokola me ai. Ai ola fua, se e vanga nā lunga o le tato Facebook. Ia ma le tato vaenga le a ilunga le tato TikTok. Ia o le ke wa ia kura kau foi sau o le mole me o le likes. Ia whaatalo whaat. O TikTok le o leo te whaasang sa o le Facebook. Ia a o le YouTube le I leo ke wa kupi wha leo seki mai. Anyway, ia a whai o mai mo mai nisi lunga le tato YouTube. Ia ele le ia le comment mai. Ia po o seki ka kou. Iui lea, ia. Ona o taini whaatulunga ina te tau fun whaatala no ina. O te tato mata upu lea fia while nei. O le se i toi whaatepa o sa moa ma pa anga o tato pokalam. I le tā ua o mea ni o taritonunga. So sto inga taritonunga i le whaale anga nuu. Taritonunga wha o onga. Ia ai maise ale mea lea o taritonunga wha tapua inga. Ia o le mata upo i nei o se mata upo e maa ale I fina ngalo nisi. Ia na o tā ua le vaenga le maa ale I fina ngalo nisi. A wafo I e o isi tangata. E tā ofia I lo la tausi la fia. Male taritonunga. E le ai ase si mea I kua aku o ngā mea. E le toi mawhai e sesi upu po sesi taritonunga. Ono toi wha au fiofi mai I lona loto po lona mawhauwhau. Ua tā mauale nā tangata. O le mea lea na ola mai ai ia mātua. Ma ola mai ai fo. O le mea ngā e le toi ai sesi mei kua. A o le si foi toi ngā tangata. Po le ale mea na ola mai ai. Ai mawhai no na tuu le avanoa. E toe su e ai se mata upu. Po se taritonunga wha keurisiano. E toi fua le ia ilo na finangalo. Nono winga. Po le ale ola mai ngā whai mai ai le loku le mea lea ma le kale siena. O iai le ainga. E iai ale taimi e iai toi ngā tangata whapea. E toi wha alongo longo pe e toi wha fonga iai I sesi manatu fo. Ona ia tu ua vanoa lea. E ala ilona toi sa ili ma toi sue. Ia po sa o ma wha maoni. Lona winga. In other words, this kind of person always gives room. Ise mata upu e toi fua lele iai. Ia ma toi a ngai fo iai lona lona lumanai. Ia malesi toi ngā tangata. E whaalongo loa sia o onga fau. Po se mea sa whaalongo longo iai ni tausanga o te Ai toi whaamanatu atu e sesi. That means you have to refresh a kule. Te o onga. That kind of person completely turns 360 degrees. Ngongo inga makwali liua. Ia ona whaasanga lole lea o onga le. So o to inga tangata la ngai toto. E tolu to inga tangata le ua mention at ko tatu pokala. O le mafuanga fula ngai ala inga whainga ta. Sua. O tatu mta upu le fia fine nei. E fia tala noa I mea o lo tutupu. Tausanga uma. Ia male mea e pei e fōlinga mai. E fitus fulma le 5% o tanangata e kalesia. O lo tausia.
no winga o lo tausia ma fa ma malu tausanga uma ma sava vali ai ma le tari tonunga ole me moni lava lea ea e wha ape nāna tātou mta upu le fia fide lei. O se mta upu e tele ni taimi e wha ataratara no ai wae this specific issue e le mawhaina wha atala no ai na i se i kūla po se fia i kūla po se ai o le mta upu fo i lea o loo sa malaina e le tele o e kalesia. A tātou wone i fo i lunga o le net. E ole makua kele au le debate, le wha atino le mta upu le. Patua o wa aila i eima o au maia. E le au maia la wha apea peo na au amatai tua i te tātua fia. E le au maia wha apea wha ilo atu matala no atu. E wha aliliu mai ei oe, le ai. Wa ala na au maia. Ona, o le tarito nunga lea le mātu e kālesia. E wha atala noa toile mta upu lea. Molo tau sila fia. A whaisa e whaafonga mo ia i a tono leo koe repeat. Ia lau whaafonga mai. E te māwai nisi o ankles ma nisi o mata upu. E winga le mata upu ne nei. So e pia na ufai atu. A whai o lea au te iloa se mea iao ngā mo Samoa. Io lala le mea tu oi. Pila ufonu mani maula fio ngā lea tu. A whai e te iloa le mea te tauna whai ai le whai atu. E wha mai o le angasala, o tātou mta upu le whia whire nei. O mausa lima tu maulo tari tonunga. O le kirisi masi, o le aso lea na whanau pēna soifua mai e le tātou wari whao. Ea o le fisili le ngā O le aso whina ngalo. I le taritonunga o lo iai le fitus fulu 5% o ekalesia o ta ua o ekalesia kerisiano. O lo o tu mau i le wha manatuina. Ma wha aingoa ina i lo le kerisimasi. O le aso whanau, po le aso na soifua mai ai lo tātu o li whaor. Ia. Au te lo le sita ngate wange ngō whianga pupunga ko koe koe ngam kau. Pato lewa umanga uka uaku ia tu ai ngā tangata whaalongolongo e tonu. Classified in 3 characters. Ia e whaape nāna le tātou mata upu de nei a whiafi. A whai o lau taritonunga. Mala au to e kālesia. Wa o le fo e whaafonga mai sunga i whaifi au. A whai o le taritonunga le male awa onga le kālesia o lo awa o tangata. O le aso whanau tonua le o le mesia. O le aso luas fun ma le 5 te se mai whailonga i tausanga uma. Whamata o le sa ole. A wā foi. O so se tangata lava e sua sue. E manino fo le tala artusi. A e tui atu. E ta tala mai le fai tato. A e sa ili ma e sua sue. E te maua. So ai a fai e te nofo ai ai lau taritonunga rena. That means you are blocking everything. Pe o newa e poloka ina malawa. Ia nisi su e ngai mawhai na tātou li liu iai. A o tātou maua, leola, male malosi. Waso ia, sa whainga tā wā fwoi kā kou ki o le library, ia mā koula ngei le tupulanga leo te iai. Ia mare tupulanga mā tutu atu, O sa mo, ia a leo le library le mo se information se me tio sue, tamaiti a onga, A o le vai tau le nei, o leo o tātou iai le vai tau, e ta ua, is a season and time of technology. Wale e te le koe kua i lunga e ke la ku peila le mea le E le mawhaianga o koe kua ku lunga se isu e mai le information le mea le o le, le kapok. Pe koe oso ki kua i le o le ua ngā loi le api o le ama.
le ai wa o no fola vai I la o space le ma o su ai la vai lunga o computer pe a fai o se meo te fia sai nga ale fe ka mo ia o lima punga markari so we are in the right time of technology so o se mea wai lunga o le internet no winga o le lui hoi le mo oi o le lui le mo oi le tangata e te manatua I le to ia se si kala e koe fai lo te tununga o le awa mau ku mau sali I am certain this is the truth a le ala wau tala no atu a fai te le su e lo no winga you minimize your understanding lo no winga wa e nofa o I mawha ngata lo lo te tununga wa e wha ngata le te tununga wa e te tonu iai aua o le tali le te whaapea mai, ona ua whai mai ei lau whai au. Ona o la ua whai mai ei lau whai au. O le avo lau e nofo, you are certain that e sa o le lei ale whai au. O le mea ale whai mai ele whai au. O le mea nau te whai au. Ya. Tu lo wana iu so whai au o lo tala, I le tala le lei. Ona le porkalam, e tala no sa o le porkalam me le isu ma se mata upu, e wha amana malam mai o tātou tangat. Ona whai a leo le whai ungar tangat. Ai le ia se manatu o le porkalam me so sofa la o tunga ruenga. Ia e ala ia o onga wha tala le lei. Le la o tana no atu tātou porkalam me. I le to ai ngā tangata lea. O le mea e whai mai e le whai au, o le mea le na. A o whai mai e le whai au, o le aso whanau I Yesu, le aso lusu limo te sema, le o wha manatu le lalalangi, o le mea le na. A alu al fo I se sia ka le sia sau wha pea, o le aso tolu o me, na whanau wa Yesu, o le mea le nga. Ma fu anga nai ala ina u whai atu. Tā ua le mea o le suesue. Pe ia fo I o le mea le o le anganu. A e ngofo ia I siau ta mai malama le ngai ai. E nga pauanga le mea e ke ngaka. Tu lou foi la unga ma tamali e o le tunu. O le e watu tala no wha lau tele ina I malama matau. A whai a ua ngata long malama I le mea lea na o e pe ngai wha alongo iai. Ia ua ngata ia inga. A o le malama o tangata su e masa I. E le onge. E le onge I upu. I le vao ngangana. A tu lai fo I petala no, fitalai masau no, ma tau tala I se mea. Ia, e tātou te whaalongo iei, ta mao ai, e tele o upu moni, aisea. E kei loa I ngāre tangata o lai sue, tangata sa sue. O lai e continuously learning. Ai a whai o tangata fuolele la unga whunga whaua, ia e tasi ana na tala no mai. Tātou loa fo, le tūlanga lai ai. Anyway, tātou o mai le tātou mtau. Po ua e mauti noa la pe a whai o lea ua whai mai le si tangata I a te oe. O le aso lua se funu le limo te se mai tausanga unga. O le aso lea na whanau pe na soi fua mai lo tātou ali I whaola. A o le fasili I a te oe. Sa e su e wha maonia. O le tā ua la le nā o le tala noa ato o le porkalame. Po o a issues o le tutupu mai. O le mea tā ua. Ia tātou sue. Ua ne I tātou whaalongo le tangata e whaapea mai, o le mea ngā laifa mai e ia, o le ngā, ka kou walu o ia lea. Ese uma tangata. Oa uma lo ua o oina. Ele oa o se tangata e file mu, no winga, oa o se tangata oa o te fia te le sue. Sue sko I ngā mea, mana tōfoi. E ke su ai mele le ima mele anga. Ele whapea la of course. In reality, ka kou te su ai mea uma mele le ma mele anga. Ai sea, wa ka kou ke learn mai ai. E sa o ala le anga le mele. E sa o ala le mele. E sa o ala e moni le mele.
O le upu le kerisiano, po le Christian, e mafua mai le upu lea, po le suafo Yesu le keriso. O Yesu le keriso, e mafua mai ai le Christian, po le kerisiano, lono winga. O onga Yesu, lea wa faa ingo ai tala inga, o tala inga faa kerisiano, e mafua mai lo tātou wali i whaaola, o keriso lo tātou wali i whaaola. A whaila o le main lea o le taritonunga wha kerisiano, o mea ea o mai e le fio ngā le tua, whai e le kerisiano. But in reality, le ua tātou māla malama. O mea lai whai mai e le fio ngā le tua. Ele o mea nā le follow mai kerisiano. Ia pēa ngā whai ako. O le mata upu a o ngā loloko le tala noa le tātou pōkala. E avea o se mata upu e tele fia mai a ia. Pat pe ona ufoi atu ese to ai ngā taritonunga, ese foi to ai ngā o onga, ese foi le tiliva ina o le fe au. E le tātou foi pōkalame. O le kiliva la le pōkalame, e le kiliva foi le fe alo fa. Pe momoli ati o se fe au, ini upu a fei. Le ye momoli sa ai upu e wha amara mai pōkalame atonu na ua tōng māsani i la utalanoa. Talanoa lo se issue, straight to the point. E le kaukawa ina le ngangana. Ina ne i le mawhai o na malama le le mata upu. Nona wingala. A whai o tātou ua ta ua o tangata kerisiano, lotu kerisiano, e mafua mai ia Yesu keriso malana o onga. A le ala le mea lainga ese le mea le tātou te whaia. Aua arta tonunga al porkala. A whai o mea lau whai mai el tuspa ia, o mea nā tātou te whaia. O te iloa tātou te ia, ma i oe whaatasi ia ta. O le mea whai mai el tuspa ia, le fionga le tua. Ma tustusia ma tātou wā ai, ma tātou whai tau iai. O le mea fo le nā e te tau, o na whai e te tangata lotu kerisiano. And then he will really become a Christian follower or Christ follower. Ai a whai o whai mai ai se tangata. O nono winga o le tātonunga al polkaram, e le te tau o na tātou follow ai. A wa ole a ese lole alunga o le mea. So instead of Christ follower, o le ala o tātou muli upu matala ale tangata. Nono winga, o le o ka kia ese le fio ngā le atua. Ai whailo le mea le whai mai ei le tangata i a tātou. Mea le nā lea lai na malosi pea le apoapoa i le tātou polkala me so se matau. Ia avea tātou matangata e sue, a wa a tātou sue, tātou te maua le tali. Me foi ngā lea lai ngā complete bachelor's o la ko master of doctors. Wa tangata sue, la tau maua le tali o whaamanianga ia o. Ai a saulo le tuspa ia. E pe e tasi ar tangata e tātou te whanonga i hai. Pe a tātou woi loko. O le mea lai whai mai ele whai whi au. O le mea fo le ngai whai e tangata loko. E sa o, e le mo whai ona e tū atu i lunga, pe ke ka amilo ku sesi piko mai wha pēa ku, lau sunga rili whai whi au. E se se le mea le ngai whai mai ai. Bro, mai le sa o lau saunanga, o le ale mea le mwhai. E ma fuona le mwhai, ona o le alu tātou wha pēa, o le vā tapuia. O le vā tapuia lea, e a fua ina maua le sa mōle manatu. There is no right to question what the minister says.
no winga. Ole ayata ole vata puia le tunu. Wa tau fio fita tau maila tatou saolo tonga e fasiringi ai le fai fe au. E se lau mele awa. Pe fasiringi ai le fai fe au. Fa mole mole. Se fa mala malama mai pe iai. Ai se fa maoninga o le mele o e sau noi. A le harfo le mea la inga. Ta ofi le kalesia ma tau ave i pe mea ia. Pe a fai o tangata wa a e su e. E tasi ari taime e tala no mai lor tangata. E mala malama lo. Pe sao. Pe se. E ole winga na tatou po kalamere ne ia fia. Ua e fasili lau fai fe au po sa ole mea leo le asorusu limo te sema. Na whana waile mesia. Ua e fasili po ole a e sa auni e te fasili. Pe ua umana e fasili ngia. Ta ua e se ole mea leo le fasili. O tangata ia e ata mamai o loo maua la ko degrees wa maia o ngā university. O loo hou luinga ia bachelors a whaai longa maurunga. Tangata e fia e whaile mea lea. O le fasili. Awa a o le fasili fo ia. O te leilo se mea. Luna winga. E te fasili mea tau ta alonga. E te fasili mea tau wanganu. E te fasili mea tau ainga. E te fasili fo i mea tau e kalesia. Ia a whaila e te fasili lau foi fe au. Ia nga sa au ni le whaalonga longa po le a se saunuanga mai lau foi fe au. Pe moni ma wha maoni o le aso luas fu ma le limo te sema. Na soi fua melo tātou wani whaola. Sa o tā ua le mea lea. A whaio tātou o tanga katkeru siano. Tātou te taritonu i le upo le tua. O le upu e moni e wha maoni. O whetalainga uma le tua la etala noa mai ia tātou. O i fo i la tātou te o e su e aile tali o le mele. Awa o le etala noa mai lo tātou o ri whaola. A le lala ufoi akia o le tali. O le tali ar tuspa ia e le ai. O le tali ar tuspa ia i le mele o le kirismasi ma le sorusfu ma le lima. E ngu le tuspa ia. E ngu le fionga le tua. Mai la war kene se tau le whaalinga. E le ai se mata upo le fionga le tua. O ta umai ai. O le aso luas fulu ma le lima. Na soifua ma na whanau ma ia Yesu. Tele fai launga o loo o ina mata upu lea. Ia pe wala na ufai atu. O a ue le ise to finga le matu e kalesia. Ai le tu uai lo lava songa e sa iri. Ma fu anga fu i le wala i ona o tausi ma o lotu i le kalesia le palang. Langa sa au su e ma usa iri. Wa ana o le su o te le mu mai le kalesia sa mo i kalesia palang. O mana ufa amatala. We are rooted in a Catholic Church. O le mātou a inga, iwas full% o tangata e lo kākoriko, e to a tele o ka seni a pātele, e o le ngā luenga, e so swani, you name it. To a tele o a inga le e whakasa, to a tele fo i whaife au o le mātou a ai. To a tele mātou a inga le mekokisi, e iei fo i whaife au o le mātou. So se e ka le sia, Pentecosto, mori maua Iova, e iai umata ngata o le mātou bai. Pat na o le fili e muli i wa i tangata i o le mātou aing. Ai sea, ona sa au su e. Ma o fesilingi ai le mafu anga le mea le. Ala le mea le inga tausi le mea le. E iai se pine wha mau. A wa a le ai se mau pe o le tautala le fionga le atua. A le tautala e tusa o le mau mo le tula fono. E le se malama. There is no light in them. E samo. E le whaingo fia le mata upe o no ta watu.
ai sa o fo ngana mo moli ye le fe al orfa le la o tala no atu ele ai mo se fa mau mau ngai le fionga le tua o ta o mai ai o le aso luas fu ma le lima o te sema o le aso le ana soi fu o mai le tua le ai te fiwa su e mai ke nese tau le fa alinga o ila le buli muli ia o nga e kale sia le fa pe mai o le aso le wa tasila le fasili this is one of the crucial questions. So who is teaching that on the 25th of December, this is the true and right date that Christ was born? Oila lea o ina na mele. Ia peo na ufai atu e fitus fu mo le 5% o kale sia kerisiano. Fai mai e muli muli a Yesu ma na o onga. O le fitus fu 5% o e kale sia kerisiano ia. Le la tau te, lea e fai tau wina le fiong pa ia le atua. Ma la unga i le fionga le atua. A le lau te faa. Le la tau te faa manatu ina le solusu 5. But the Bible is quiet about the subject, the topic. Ia na. So ia u lama la u su enga wala i ona o meis. Wo malo malama ile sa o male fa maoni ele tonu fo ile o onga lea. Ele sa o fo i mo fa maoni. Le celebrating ala le so le. Awa o le fsiri aisa. E ngungu le fionga le tua. A fai o lau tari tonunga le fionga le tua. Fai la le mele fai mai le tua. Ai tu ule mele fai mai le tangata. O kau maua me e kako po kau ngefu mai kako. Ai a fai e te fai mai o lau tari tonunga le fionga le tua. A le ake muli muli le mele fai le tangata. So what kind of belief is that? That's another question. What kind of belief that you believe in that in this false statement? Nora winga i toa ai ar tangata ia te ia. Po fere me wha longo i ai. Pe su i ai. Pe sa o ma wha maoni. E tele vai ngau te fitara no ai. Ai ole mafuanga le la uhai atu ai. Ole amatanga mea le kale sia mai a ke viso se i o mai le PC e wha. Tolu se lau luas fun ma tasi AD. Ole vai taimi le na tu lai mai ai le tangata Emperor. Po le Emperor leo Roma. Le tangata sa whaingoina ia Constantine the Great. O ia leo le Roman Emperor le nawai taimi. O le Emperor leo na ia ai atuina. Ua tupu ma ua ola tangata. Tari tonu i le atua, tari tonu ia Yesu manana o onga. Wa ai aku lo le Emperor leo wamana tua. O tangata nei Roma. O tangata e ifo i tupua. You name it. O tangata e whaiala tua. E le tari tonu i eisi atua. E le tari tonu i asi Yesu ke viso. Ni liu mai lo le Emperor lea. Adopt mai ia Yesu. Au adopt mai le ingoa le alo le atua. E whaalua i lalo ala tau tari tonunga ma tapo inga whaapau ia. Awa o Roma e tari tonu mai ifo ma tapua i le atua o le la. Roma fo i lai mafu mai le mea lea o le Sunday worship. Ma o le tangata fo i lea. Ia le whaafonga mai o ka seni. Tātou lotu Katoliko. O le pule ale Kalesia Katolika, po o le pule ale Constantine lea, Constantine the Great. O ia lea na ia whaaliliuina malava le whaakerisiano. E li liu mai i on pagan festivals. Ma talitonunga whaapau. Ia le peivo lana o whai atu. A whai aua e te talitonu mai i le tala leo te whai atu. But alu e sue. Te maua i lunga o encyclopedias, te maua i lunga o net, e te maua, like I said, we are at the time of technology. Ngā lau kope a o lima, saule ansa. Wafo leo kako ukara ngoa le technology walanga lewa, walanga e prove le tuspa ia.
E le whaamaunia le mea lea Samoa. E le whaamaunia ma le mea fo le alainga le celebrating le mātou I kalesia. Aso ia, mai te ua foi, ia, turou, o le upu whaapalangi, these are pagan festivals. Nono winga, a whaali liu le upu Samoa, o tāpua inga whaapau. We are celebrating pagan festivals. Nono winga, o lo tātou whaamana tuina, tāpua inga e whaapau. Ale wa watu le tangata na lili ua le mele. Mai o lo whaamaunia, I tusi whaamaumau le kalesia katoliko, o le tangata leo le emperor lea, Constantine the Great, na ia sui ia malava mata upo le whionga le tua. Ina ia whaaofi mai te tono le wha kerisiano, ma tausi e loe tangata kerisiano a latou tā, latou sa uninga wha pau, ia ifo I le atua le la, au mai le aso whanau le la, e avea ma aso whanau I Yesu, au mai le urua I aso le la, e avea ma sui I eiri sa pati o le atua. O te tangata le sa whaia mea ia, o lo iai whaamaumanga, mai whaamaunia. Otherwise, I've got no root, no root to stand. Lono winga. E leise malo si anga o lo tala noa. Pe a whai se mele o te whai atuai. Sa moa ia e su e mene. Wa ua mai ana mata upure nei ia wā o tausanga uma. O lale me tupe. E alua tātou tupe. E alua o tupe I lau whai ngā mea lofa. E siri aku nga kele au kupe alu lau mea lofa. O le mea lofa foilene nana wha ngā nei toi umatai au. Tasi le mafu anga. E le whaatangaina pe whai ai foi. E le mato I kalesia. Le mea lea o le whaamanatuina waso whanau po waso soifua. Ia tonu nai whaulau whaafonga mai. O le whasiri ai sea. O nei ngungu e mafua mai le mea lea. E ngungu le tuspa ia. E le ai se scripture I le whionga le atua. E ta umai ai. E wha manatu ni aso whanau. E le o ta ua mai foi. Ia wha manatu le aso whanau o Yesu. Aisia. Wa foi e true evidence. E le se singa I loana ngā mea. E le ai se si da soifua mai le nawa I taunga tusi wha maunga tala anga le li whaola. O le aso le ma le taimi le anu whanau ai. Lesi me prove ai le se o le mele. O le taimi le anu whanau ai le li whao. O le. O le taimi fo le ua sama le ma whaina. Na o le au leo po. Le au mākoi e leo ma moe. Ma le au mākoi fo ia wa I fitu. A fuala I la solusfuru lima te se ma le taimi nei I sala elu ma le. Ma le atu lau lea na. E o le furisa le mea o le winter. Tai pe yo I Amerika o le watato wha soloku Amerika le mukua winter, snow, le se me wha pen, ta sina wha maoninga fo o le mea. E le sa o le aso le. Mai le fo ila se mea lenga tala no ina le anga o le aso na whaia tangata. Ai ngungu wari tu spaia. So there is no evidence. O le mea o le whailonga ina o le aso lusu limo. Te sema. O le mea fo ina whaia tangata. Peo na utala no atu, mafu anga fo ile alaina le whailonga ina le mato I kalesia, ia le mele o le whailonga ina o aso whanau. A tato wone I tuspa ia, o mea uma sa whailonga ia so whanau o tangata, na o mea le anga mea sa te tupuai, o mea matautia, o le whaitaita inga, o le aso whanau le na whaia le tupu, o le aso fo na le na vavae ai le ulu o ai. O Ioane le Baptiso. Le tangi sa ele tama ita ele. E mana o le ulu o Ioane le Baptiso. O le aso whanau o le tupu. Yono winga, o mea i o aso whanau. E le o ni mea le lei. E le o ni practice fo ile le whaakevisiano. But of course we have to acknowledge and thank God for certain amount of years. Mo wau lia tau sanga e tau tua mo tatou matua.
ma tātou fo, ma tātou whanau. Ia pia na uwhai atu. E le whaeilo atu mea ia wa oulo. Ina ia whaaliliu mai ai oe i le mele le ai, e te sua sua ea oe. But at least o le tisha ku ia tātou. Ia e te sila fia i fo i ma e malama lama. O i o le loku la la le kako kama lea. E whaeilonga le asu whanau, but not publicly. Whaataita inga, a whai o lo uas whanau, e o mai alo to o lua mala u whanau, whai le mātou uas whanau i a. O le mea tā ua, whai le tatalo, wha manuia te ngata e ona le asu whanau. E le ai ni whiaula ina o ni keke. There are no birthday cakes, no birthday wishes. Ia o tato nunga ngā sea mātou e kālesia. So we only sit down, whai le tatalo, whai lo mali mea ai a. E le tiklea ina mea ia i lunga le public. Because a olo le public, ia, e ila o le mele na whiatu ai a. Mo kumu mai tangata i pāki le anga whai. Ai vinga loa le fino le tupea. Au mai le ulu o iane le baptiso. Ia pe ona uwhai atu. Ona i vaenga ia e whaamanatu ai a tātou. Matala noa atu ai i le aso lea. E ngungu le tuspa ia, le fionga le tu. Po le hafo i lale awala e sa wale fasili ar tangata. Po le hafo i le reason e mawhaina whaamatala mai e tangata. Ua masui o ngā le ale mea lea, tatonunga lea mea lea. O lau fasili. O whai mai ai le tuspa ia. Ia o tātou la, o le fasili la, o le ala le ko inga kevisiano le i tātou. Nono winga o kako o kevisiano fa afa. E afar puspa ia, afar manatu o tangata. Wafo ila o le fa mai, e karikongu i, o le upu mo le, o le upo le ola mo le fia ngā le tu. Ai koe karikongu i langa le fai mai fai fe au, ma o onga fa kevisiano. E le ai fa ilonga per si masi o le aso le fai mai ko inga e a. Le ufa mai le o onga le ka le sia i lunga. O le aso le lusu lima o le aso le. Ai afasili a kulo iai. E ingi evidence. Do you have any evidence? Solid evidence. Na so i fuam wha ngau Yesu le aso le. Ia sa mo le u kalibari atua. E au nga piu mo se mea. E le sao, e le wha maoni. Ia ona nāu e wha fonga sa mo ni nei fia. Ma fuang foi leo o le mana o foi le si e laka le kirisimas. Ona whai leo la o onga no, it's good to bring at this time. Ma wha loa ti a oe. Ia a o le ko koe fia, peto e luwa yasu. Ai pe ona uwhai atu. O le mata upu e langa i fina ngara. Ma tu sili ai tangata. I le winga, po le a e le winga o nei mea a. O leo ua lata mai le toe fio mai o le tātou o li whao. A le lava tātou te whailonga ane i mea o lewan tauna tu. Ia ele aise fe au o le whaipor kala mele na vai. But that's my opinion. A tōne whasoasani fo i lau whiriwhiringa. Ia, po le ngaela e aru ka waso ia whape ngā langa o le whai mai e le tangata. Ai a whai o oe o le tangata su e te nau le fionga le atua pe ona whai mai tā vita. E nau le fionga le atua e pe ona nau o le aila i le waitafe. E te fia su e te fia sa ili. Ina ia e ola mata i tai e yo wala. O le ala le mea le inga e whaalonga umi tangata. Ai a whaina na e alalanga ma e alanga whaapea. Se whai mai le fionga le atua e a ma. O le upu mai le atua. O le valo anga mai le atua. Whai mai le nganga o le. Wa le mea ngā le kele nge ia o ngai whai. Ia. Ne i te uwha apea ai wa uwha aleanga e ka le sia le ai. But in reality, o mea ngā le tutupu. E tua e alea whai la haunga wha mai. Nga tala noa mai le atua na po ia. O le whaau le mamoli atu mo o tau. Sa moa. O le motua amua o le na wha amatalanga i le atua. O se motua whai o le nato i ngā tangata i le atua.
e le ista ngata i lalo le la li taimine nei o toi fetalai mai le atua. Le o fai atu, wa uma taimi o asola. Fetalai sa o ale atua i le perfecta na tofi e le atua. I le o toi eise mea na, aisea, le anga o le atua o le langine nei. E le o le atua so i fua, le ai, wa uma foi nau tana non mta upuna. O le atua le lalo langine nei, o satani. Satan is the God of this present world. Fato ato e fio mai ale atu mono nalo Yesu ke viso. E fa atu le malo i lungo le funga ele. I le to e fio fa alua mai o lo nalo Yesu ke viso. Le taimi nei, o le a tu fausa tani, e sa roto. Wa uti o naso, o le ala ato le ono afe tau sanga, o le o lalo langi nei. Ia, menga lenga le setting on dates. Pai fa maila o ngā le atua. Pray and watch. O inga, tātou te tatalo, mamata i tū me te tupu le lalo langi. Ina ia awana i whaafua se ia i tātou le toe fio whaafua le toe fio mai Yesu ke viso. Anyway, tasina na mata upu, le mata upu la wale pōre nei. Samoa e, ola ulu ila le nā mo oe. A whai e ke mapo loko. E te le usta ila i tala le u whai a kolono winga oe te le follow le fionga le atua. Aisia, langa e wha mua mua ia oe lau loko. O le te wha mua mua lau lotu i lo o le fionga le atua. Ai a whai e te wha mua le fionga le atua. Le lola po la lau whiwhiringa i lau e kālesia. Ai o lea o onga lea o lo o sili o na tā lai. Ma au mai e le au whailau. Whai longa. E whai upu e whai nei te mine. Tātou wanga atu le wha manatu ina o le whanau mai o le pepe fau. Oi le pepe fau. Ia. Samoa. Pio no tala noa. O le tala noa al por kalame mata upu wha pene. E le alo ila o tala noa. Leanga e o te tala noa i le alofa. Wa tātou whaalongo ma o whaalongo pēa i le tele o whaife au. Mo whaila aunga o te le whaaleanga ina tesi. E le o mawhai o na tala noa i le moni mo le wha maoni. O fionga le tua ma o onga ia e sāwa vali e kālesia. E ie le tala noa foi le whaasufi li tangata ina ia tū maua i pēa. O le mea lana e tuu li tangata lotu. Pei ona o tā ua. E le sue. E te le maua le sosia ma le tamao a inga o le fionga le tu. Fai mai le altala le uportusi. Fai e te iloa le mea moni. E tu sa o loto fo i oe ele upu moni. E le kusa o loko oe stangata. Mai le fasia hoi oe se au loko pe a e. E ai la ngai a sila le atua li tangata e tasi ai salamo ma le wha maon. Ma muli i le atua. Ia nea ua ufa matala so o pea. E oli a ngelu umo le lang. E fia a ngelu le lang. E fai tau piriona a ngelu o le atua. Oli, tangata e salamo. Lana winga, you walk out from all these diseaseful issues. Ua e alu ese mai namata upu uma. A waelo ni mta upu tau le tua. O onga na wha vai le tangata. A le wa umono o tana noa. O le Emperor Leo Constantine the Great. O le Emperor Leo. Nā lai ona suia o mamaia o onga wha keurisiana. Feed my Lord ton. Malato wa o onga wha pau. Ia ma lea la ua alu e tato e kālesia. Sila foi sa mo ele. A manu le ua mau e lo ma fau.
E sila mai va ai le leia le sipela ina o le Sunday worship. Ele ofa mai S-O-N as a son. Ne ai o le fa mai o le S-U-N. O le tapua inga i le la le mea. Ia o te le popole pe tau te tō tā mai. Ai mai se na iuso o whaiwhi au. O te le popole le nā mea. La nga o leo te tala no atu i le mea tonu. Ma le mea e sao. E le o se pela ina mai S-O-N, Sunday. Manu o tau fio lolo wa lai au mai e le sun o le atali. Ai o le mea le fai mai. It's a Sunday worship. S-U-N. O lea tua o le la. Ale al mea le fai mai e le fio ngā le tua. O le sa pati pa ia o le tua. Remember the Sabbath day to keep it holy. O no aso e fai e au ngā luenga. A le aso fitu e te malo loai. O oe malau to o lua malau whanau. O au ona tane malau au ona fini. O au manu male whanua. Malo loi le tasi laso. Ai ale sa, e le isi polo a inga o le sa. Ia na ufai atu le wha alongo mai o tō whawhine mo uso. Mo u a inga. So se kane sia. E le popole i eire whai por kala mere na vaenga. Pe ita maiti ngata i le o onga. Ma le fso soni. O le fso soni e watu e wha maoni. Wha maia. E wha maoni ale. Le tangata fore wha maoni. E inga inga. Ina. Malof. E tau tala tu lava i le mea. E watu e fso soni tangata. Ai mana tua. O le whai por kala me fo le tangata anga sala. Tātou umai anga sala. O umawhona utala noa le mata upuna. O tātou o tangata anga sala. Ai aua nei tātou wola ai i le anga sala. Nono wingala. A whai o lea tātou te whai a pere mea lea. O le celebrate o aso wha pau pau ia. O le alale mea le tātou te whai. Le tātou te ola i le anga sala. A le whai mai tu se le wha aringa. E ka le sia le atua. O ese ma mea na. O ese mai ai. Ia ele mwhainga ese mai langa. Langa e sau e tausi sa pati o le tua. Ia wa ele koe kumusau ko o malau fue kalo. I whai poi ponga maliu maa uma mea umai mawai au kupe maukonga. Le wa utara no atu le au whai launga. Le ma whai e stangata e mapo i tū maanga wha samo. Ona tausi sa pati. Langa e wha mua mea o le lalolangi. Ai mafua no fai atu whape langa wa fia se lauta ngata. Sa ova ai eina tari tolu ia o onga sapat. Le umea koe o ese, aisea. Wa fo le maua le tonga, le pusa apa, le faspoa. O le kupe. O mea umai fai le stona. Na o tangata e toa le loto e tu mo le tu e. E tausi le aso le tu. Ia ma le muli ai le ai mea ia. O tāpua inga, pagans, These are all pagan worship. Ia sa mo ai malau, mapaanga tātou pōrkala. O le pōrkala mena i nei fiafi, pio rau whaiat. O nisi o pōrkala me, whainga tā na tātou talia. Aisea, langa, we are too pride in what we did, in what we are doing at the moment. Tātou te whae e lungo tātou uru. Awangi whai maise se mele ki whaia. Mea nea linga whai ngatā mata upu whape nei. E whinau oile loto o tangata. Ma wa ai mai whapea. Ia la whawhenga sui o le mau oile Ia a o tau wanga atu la e whaai longa ki visimasa. Ia ngā o whai aku. Su e le fionga le atua. Pete maua i le o onga leo le kivisimasi. Ia ngā pula leo o e po le halau whaai unga. O le meta ua ua e whaafonga mai nei po. Ai le whaatau ana wina le po kalame oe. E te muli mai le mele o te whai atu ai le ai.
Aua e te whaalongolongo mai muli muli le mele o te whatu. Ai sue sue. A e sue sue e te maua. A e tui tui e te tala mai. Ia le ngā. Ai a whai o lela a sauni e tu fwoi o tau. A inga wō mai masani. Peo na whai atu. Tua tele o mātou a inga o pā tele tangata. E kāle sia kātoni. E kāle sia e whakasā. E kāle sia pāpatiso. E kāle sia pepereane. O e kāle sia uma. E uma mātou ai. Ia. A whai fwoi la e pā o papala o tau whaafonga mal whaalongolongo mai le nei pō. E iloa ali tangata e alof. E tautala mo sa. E tautala ma vatu se mea e fsosoni lau whaiu. E whapena fwoi whai pol kalambe. Ai se mea le lei e whai e lista ngata ma o whaalongolongo o te whaia. O te praisinga ma o whaafetai le tua. Wa o maua le o onga le mai le tangata. I so se mata upu whaapare mene, ta upu wha porkiki, mata upu whaale anganu, mata upu wha tuspaia. O te embracing, I say, wa for ye. I have to humble myself. Accept I se mele le ye o me lista kata. Wa for ye le lista ngata e poto I lalo le lalingi. Tato umale tato te sa ili whaalumanga. E fiso soani te tato wholaunga. Le ngata o le wholaunga whaale tino. Ai sili te tato wholaunga whaale anga. Ia. Sa moa ma a inga ma pa. Ia. E asua sua tu vai marui poema. E upa le atunu ue. E po le ale mai ama le poto le tautai. E se sea le atu le liwo lo sa. Ai a fai fo e ua salauta. Ia. Tonu ia tai. Ai whaalonga lango I le lofa ma le anganga o le atu. E so soni au whai unga. So soni le mafau. So soni ia te oe. It's about time for you to do your research. It's about time for you to do research. Awa ale sua soe. Tātou te le maua malama ia. A tātou nofo ai pe whapea ai saules tangata whai mai. O le mea le ai whamai ea. O le mea le ea mai muli ia. That means we are totally spiritually blind. Ia atou ne mamafa upu. Ila o tau whaafonga maringa ngana tu sa. Ai olo ua te tonu. Na paua leo le ngana e wha malama maina mata upu tu ngā. Na wā a wha o ngā neile ngana matai lea e a whei ele mata upu. Ia o ngā kili a lenga confusion a kole mea a. Ia o tātou mata upu na sa mo. Talo ile nganga o le tua I so soani atu I o tau mawhau. Ia ave ese le ita I le whaipor kalame a. Ai e mawhaina wha au lo fina ngā. Se mata upu o forsia le reas. Ia wha o sofia I moe ngā luanga I lo fina ngā lo malo mawhau. Isn't it about time to do your research? A tonu e te mawhau whape. Wala vai ele a teimi o le sauar tangata ma whai mai e whai mele. Ai le o le teimi ele o te taunu te tū luna mso e sue mo te vai. E whai mai lo tangata e whai mea. E ma whaina e tali atu. Ta sila na upu mo le whianga le atua. We are to be ready to give an answer. Pe a whisiri nia ho tātou whatua tuanga. E te tauana e sauni e te tali le tangata. Pe a whisiri nia lo tali tanua. O le aonga na le whianga le atua. No winga. We are to be ready each and every time. E whisili mai tangata ia. Po le mea lengo karikongu le mele. O le mea lengo tau fi le mele. Le mea wa lengo wa ese mo le mele. Le mea lenga lengo whaia le mele. Mea uma, E iei le tali mai fea. E tali ai mai le whianga le atua. O kere au mai se kari mai kusikomi. Po ngisi a kusi. No, e tali le whianga le atua. Ya, a fai wa pa o papa se tar. Ya, la fo ia nu ule anga. E manatu, ia tai hau fo I. E isi tato mtau. Sa ma fo ina le pone I o le a tato wevai. E lai vale.
mo e la to fia i me yo le o night clubs mo ia peta ia o la isa mo lo o kari e ala sa ini mai se si e fat no ino tato po kalamena ia e tato te vai mo le asto na ila sau no no winga tolu i tu la live from the Melissa Band o le band o le ua papila ia sa mo ma le lalalang le fa ilia le sunga ia to ala e teru ia ma le Melissa Band tolu i tu la le istala no just live no no winga au lia le ola mo le malosi mo le asto na ile fiaf kino winga miki miki ala ufangua e live vaga ko ia o mea ngā manongi ngā o mari tatou porkalangi ia e whawhia ia wa tele porkalame o sau ni tatou porkalame fai ia e whai maria la ngala o umai sa moa la ufanga pio la konga e whalangolango e le whai ngong ia e whapena sa moa anga le leile tua mauin tau whanga malu ia pēla wana utala no atu o le ase upu o la vale ia la wha ia e nuu le a ngam whata whea ia wau le matangi po o wau o tai wai poto ar tau tai e sele na atu yama ai wha moi le tua e so soani lau whiriwhiringa so soani lau mafufau sili le anganga ia i mata upu tu ngā maonga whapene ai sia le anga o le whisiringi ai lau tō wha ma lau wha utang o lau whina ngalo ma lau loto po le a el sa o ngai mea ka kau ki whai ai e malama nei le upumoni ma le ato sa o nei mea e tu sa o loto a o e le tua e le ise mea e tau tailo mafufau ia o tatou por kalame na sa mōre ni whiawhi tatou whelo ai fo ia e se aso ma se taimi o momo a whata oto fo i moenga ia maua ni tō whanga malu o la wha i le malamalama ma le tai au le sa fo i ale vi inga o le tua ia manuia fo i tau sa uninga tai au le sa Mana tuan tatou tala noa na po i le mele o le singa i mauta ngasi. A whai o e tausi sa pati tausi aso ato. Langor sa pati ai e 24 hours. A whai e te lotu lotu aso ato. Kasia le aso e ave mo le tua. E te alu e te tāpua i lo loto mo le nganga mo le mafau ato to. Ia, ma o se mea. E mai se o mta upung tatou tala noa ina. Ia. Pulea o sa moa i lau whiriwhiringa a o ba umana whaelo atu vaenga uma. Ia, manuia lava fuafuanga nei po.